Radili smo mu u gornjoj i donjoj vilici ukupno 12 implantata. Ovo je njegov privremeni rad. Ove rupice koje vidite ovde, tu se šrafi na implante. Jako je važno da se privremeni rad preda što pre, kako bi ovaj visoko polerani deo privremenog rada pritisao meko tkivo i adaptirao meko tkivo za budući definitni rad. Ovo što vidite u ustima su kapice koje šrafimo nakon hirurgije. Malo boli jer steže i nakon toga ćemo ove rupice da zatvorimo sa kompozitom. Ekstra su. Hirurgija, bolelo... Ne, bilo izdrživo, nije toliko strašno. Kakav je prvi utisak? Prvi utisak je fenomenalno. Funkcionalno i lepo. Da. Pacijent je malo otečen, to sve nestaje za par dana i on se potpunosti vraća u normalu. Potrebno da ste 5 dana ovde da bi sve ovo prošlo, njega čekaju sutra i prekosutra kontrole i može li kući. Privremeni rad pacijent nosi minimum 4 meseca, a može i duže. Koliko znamo, pacijent dolazi za keramički rad već za 4 meseca. Jel jedva čekate?